msune kpishi na msune zavan ka de tu mkoho wose utime shanza ayo na ha ese van de fan na ha tine lo hoyi mkoho wose ne ka wase o SHIE oluwa yane na ha nye selulame shako civil and public servants na ha nyane ne selu addressing yomba yewe kamba party shinka honorable in court la na ha nya semba lame na yo ba yewe honorable la na ha mlu mfa honorable gen shi honorable gen lu na ha one luamba ye bishi ba ve savi hu na ha yango gene yo honorable ne tsak government yashanga kuma nyon pu ka mo na ha shi nyomisha pu ka lukwala igbo na be third tenure na ha yangara akwase na ba yino pine ku daddy ba na yacha na we na ha semba be alaga next year se hu wasikra yashanga nga na ha mo wasimba na ha ma zuwa a permanent job so that kwesi ba ya ba ke yansi yacha na daddy anyo pu ka mo ka kosu zuwa mi jene na ha yange o ne kana woni ka wen walk partiga walk partiga de wanzu wa shapo partiga de mere party va yo wa ufadi do we kan ban ka bu tire se sha pulling university ya shange uto mu civil defense gene no una igbasha uto mu customs gene ne una yo punda pese wa ko agbasha shange kana tire se pulling university ya shange ado ga venu election duty sha kanu igbasha venu sha seme border kana wonu na tire se sha pulling unit uhe wese ba gbere ko aneto yege no dikla wanzo sha ko party ga walk party ga na ha kayo mba aondo aneve ave amba me wasamba ye ba vedzene vave na ha honorable vunda wase gumo honorable vunda lungumo gumo la liba na honorable bagin akavu wase dido SHIE okwa tsero yo na ha ko honorable mbanene ba hu ba wase o ka SHIE kuwe na ha ka oluva honorable na ha yango uka wetero pe shingo kan pe shinte kan pe honorable ake kai one ulanga tatave hige na kwa zalamba waskoti na mmere kwa ave waskoti na ha za waskoti ku ka kwati ma shi kwa yana zalamba waskoti akira kwati unja na ha honorable mana yira waskoti kuwe wanye wa mwazene vamo kera kwati udido nao msome hama wona vakuya na nenga akwatila iwoko akwatila chachi utika veza kuya vuheme checking peru yorun na hava nenga neli tatse shanja ive ile shanja vehide vukengera akwati itao shimira na ha ikae kai mba via yeku kwa yapa ngushenja na ha ba yi teve ba yi ngove kra kwati uvese na ha ma ulanga igba pine kana ya kwati ne na ha je ma ke ufa hono buga ka hono bu na ka hono bu aye gwa ye na kwati ye na ha wo ya ka liba ulu ami himba yemba bo wase wojena na hanum so humbu ne pasi o bibiro he onya mashi Lazaro usonu kwa hi yanara nyamba yemba vazane wewe vekane vemba media aids mba yemba ne mbanja e ka Lazaro uyanga lusonu kwa hi hunda wo nyara na ha wo nyara na ha pa ne ba ganya ni ma yaki US ni ma yaki UK nebo gbogbo ba ya George's quarter si makudi nebo yamba vesenshina sokoroma metamashina Abuja na ne hene ne beta na ha nemba kra nemba ko ne ni wasuga na ha pa ovese nyane ne mukana we yanga bera ha ka zege ora wene
Mose ku prophetic bagan ve passen bankwa. Na anya pastor gemungu passen we kwa. We wonra we o shake yo manu vuna nulunve a yuasen la. Beseva wo va afanyo e yange zege o ne va afanyo na ha. Ne bagan ya sa ni pechi ni va afanyo ga o. Ne bagan ni lu ma je ni va afanyo. Wa shanga na nyo puwe na ha yira we one time. Unde utema hi ya wora o monpa na va he over so nwega. Na ni baka ne kai ti tawe kwa, o ti rankwa. O ti ngu difficult to deal na mi. Na ha unenge ma kwa so wo aka, wo ne yanka na wega. Yanka na wo me bamba yen ka eye service. Yanka wo me via kwa nguva wo kasha mimiga. Na ka unde utema hi ya wo pepe zanzan tu unenge wo na va hega. Uto ofon wo after 1 hour check it whether o whether wa miss call ya unenge miss call ga message kwa lu go jingiti owe o ti la kwa ka wo la kwa e wo pongo o ti ka wo hweme la na kwa e yango lu sha ya ve I wase yo ya wase ana o ilu ne ya wase mba yanga ve zene va wora hige lu tema hi ya na ha ma vi yira wo te ga ma va check on we va fa ha o ma lu zana we pa yango wase oga uvunda olu ora yu wase u using yo for shangete akuma shie shangene ya yo very important we e shangene beje o krangu wali baga na ha ne baga ya ni lu uma je pa ya ni va afanyo pa shiela ya shie ya ka na ha nya na mu person we honorable mu kana wo me wase o na ha kwashun ava hon kpishiyo ka unenge ka tsava honorable anyo pui na wo va kana honorable we o vesen hige na nenge me ma kwa nene na ha so da mokpa nkra ngulu wan ye ga mokpa mba yemba vesen hige na ha ya ma meringi na so da pe alun poso manika wa kokomba yemba nge ka komba eti over ambitious over zealous impatient generation. 1 year tava we anyo pu anyo kunu improvement mo ngulu nku ma ona aga higene na kana we ka won ko na nenge ka step una nenge na tove na do improvement ku ma na uka over ambitious 1 year one ngu yem na anyo 40 50 man ko mo ngulu nu na ko we shamiga ovese mu lama na wonya ovese mu kana wo me detambo atita mu kana wo me umbu nya wo yanga zege over na ha de wo sa wo pe manuva afanyoga shide na ya wo over afanyoga to so mlu wo nya shaye lulu shayane shaye pe yo utema ya uduam san yo ko ma wo ya jeva ko hitati data paseshe na ha yo mba fanti olama mimiga shachi umala mimi ya pe mutaje mala mimi ya muduwa data ga basemba ge ya data seshe pa affect moga hachi church members amba capable na nim chianu worun ko mimiga mfama yango sonde yamba na ye yuwakan na hana luwo na ko aga pa yuwa mbante pa kuma mo passe ko mimi mo one kwa ko chian worun la mo so worun na nyia na ha o vesen elu ha na wo dun bra yo ngu buma shave na ha wo pa yanga yo nyiva wo pa shiege shiengiva ni uva afanyo kan ne venda deliberately enani wase woga mba e kpulum ton ka no na be China US and Canada ka unanga one wo alu very brilliant aya chana ve ako yo bu kolun hiom shachi we ibudi on shachi we panana pina US ya uka we one utag one as over ambitious 1 year shachi wo preparing one wo take over from we yelulu na yo chan ukoyo down nzuru ave na ha one wo she ava continue from there arabun so opinion wo kwa akume continue from ana akume take over from ana telu susu an yelu ana I take over from ana
o ton te na kana take over from wana higen fadali yangu gona mso yila yomba gen wuega ka yomba bu ye governor benwe mjila na TV uteve yelu no be take over from veve se fe uteve mbaraga humu zura yo na yo cha higen nongona wangu akbuti o ke China ke Germany ke Canada we ya take over from we na pamso orun we kwa ovese aluwe higen na ha gona ye sha jengba ma party what team a candidate shataka amwon ko tombolu wa dajoga any party what do a candidate shataka chi ya party la tomangun unongunu marketing such a candidate aluwe governor yem ku sankara higen for instance ma party that's why a candidate ku logo party la nange aton nso orun naro into piavenu suso anraga uva shi meda pa governor na va shi ta meda hige gumajimichi agbovu ye ya tave shachi unyi shachi otonva de ya nso orun ko tombo naga na kanyu na yo cha wewo so wewo anwo take over of course uyeje o ya kwamba ye wo unongu na we pa politically ya uya ku achieve it will take up to 50 years before kwashinaza hitsombo wo politically shamlu wo tivayelen kwa na yo unongo fomba yene is not bad but please mba sana yo mba ve yancha na vene bagen have lost a lot bagen jia hitchombo ve ba hioma yo because ba yelen kwa va we pane vindo wasenve na nya mo pastor gemu mu kana women elu fewe wo capture hama kwa elu fewe nyare kwa wongo ami hama kwa wongo ami na ha pa zige wora yange humbo shachu we angeti yo ke bibilo ga pa hu ye nge kwa na ke bibilo pa we angega ingega shikangerenga na ha kwa wo shi na sa he na ha pa yange va afanyo na ha we di den wo sa wo va afanyo ga som luwo higeno lulu shayawe ulu ahungwa gane wasamba yemba vuzene na wone na mbane pasene na ha nguheva senior pastor evangelist gligli ministry na ngukacha gboko ba ava all the way from gboko so that we never attend mkoho na evangelist unamba closing remark. Okay, na ha elu na ha ni ungwa senior pastor vande orun hama kwachi. Shim super kana when many nenge he na ha permanent secretary bangu permanent ga. Shiengu ka baka sha aba retire. Na ha we oluwe nyare mo super wasen wanganga ungwa patient senior pastor o ki bibiro kai ya Abraham ka zego rai o prophet mbashin ta pishin baro passing kwa ma onyi na na avu wagaya vikwa ve yem hijiri arora na so prophet shinge shin ta ne pastor gemo yo na nguhera mo kwa nguhe mo prophet ba gan we vuru passing aka na any ke atware ngwa kwa passing ne mani tume migaya pe mbia tetware ede sono ngere msha tatu ma ebenecha no gbo ezu amiga this said ka atware ya even do wasin Lazaro e de sono ngere na ha kwa wanu pe a ko masha chuo fan kwa